helai hian thil za thlak ang reng tak mai za hlei thei si lo oma tuntumai hian kan enanga kan ngai thla ang Sport and Youth Services Department Changtu Minister Kazona Star number za sumruk paruk na chu hei hiani long tlai residential sport school na tho kha engchen nge tho ani to ani na entiga nge zo ani theyang pathumna tunge contractor mingle address kim chang lina physical achievement and financial achievement min hil thayem ti ka zo na ni e zo na chana chu hetiang hian ni e na residential school long tlai na tho me khi za zel somri le panga zo to ani bina zo hun tura ruam han chu september ni riat sang hi som ni le pali ani sina na thok tu contractor chu DJ Consultancy Services Mission Veng Aizole Decor India GS Road Guwahati te anni physical achievement chu za zela somriat le panga anzo to financial achievement chu cheng nuai sang ni zan ni le paruk point pakua ani tan hian hi PMJVK scheme noya thonia second installment mu ani to em ti pakhat na ani a panina na hi thozo huna hian engtia enkol tu nge ni ang tuna hian building lian pui sa am phul lem tak phejon la pha lova a building te hi tunge lu ta ang ministry ma sa khan hi ka bial chung ani a ke pon ka ngai poi mo khop maya minister sport minister kalta khan company ho lu chak tak tak an tam maya tia khata kha sarkar thar hian a hevem ti ka zo bel na ni sela tin school enkol tur hian na recruit enge manpower lak tum na omem PMJVK hi one time grant voi khat chau ana thona tur chau avil tu le ana thok tu tur te lak na tur sum om lo kha ani a hi sport department na tangin ka azo hun tur kha September sang nila sum nila pali ani a building phechu pali sak ani a pakhat phechu hon ani to a pathum la hong lova khang te kha lo zo ta se tunge enkol tu tur omang ti khani a enkol tu tur lak tumna a omem ti kha kan zo bel na ni selatin pakhat pu speaker son who feel Mizoram State Sport Council noya thotir ani em thotir ni ta se a tho na poisa hi na anzo to a pek thei ani to angem entiga nge pek thei ani ang tikha ka zo belna ani e poni se a chan thiam hara tun din huna kan chan thei da na chu infrastructure thatak tak din ania kan sarkar masade kan sports minister masade chunga polom thu ka soya chutirwal chuan heng te hi ain kol zui na hi hau tak do na ti chuan a har sat do na wangin kan chief minister hi karon to ang tinge kan tiang residential sports school te hi heti zat hi dina ni ang tinge kan luang ti zela hian vairama te le hundanga alu tu rom ta se biak phalna min pethem katia lo bevatro ani lo chun na kina sarkar tan phuri da changlet palang ti lo oma chuwan chuan lo dor la te min tia e athupunga biak chu pani pathum kan nei to a tin tuna hian presentation ron pek du te po an oma chu mi tan chuan nimin tlai khan e file te po kan han ziak nge nge a amero chu an ron enanga amun te hi tle min an kil khor dewa Mizoram po an lua duang em khriatala ni chialawa chuti rual chuan ril ruwa om e ka tho puite sports department sports council ami te po kalo soi pui to chu Mizoram private school lian te hian in an lu adung emo ti te alu ta chu Mizoram pang de thawan ni do na chu wang chuan an ni te hian in en kolta se thammai ang em ti te var balin kan soi to Mizoram State Sports Council thut khom na te po kan lo soyanga engtinge kan kalpui zel don te hi chu beng sikangai tu chu anga yani tunge en kolang ti po hi sarkar ang chuan thutluk na siam ala nilawa
enkol tu turlak tumna omem ti po hi chan har khop mai tu na chuanin kan la chang thei ri lowa kan enkol tumdana po hianin thungum kan la nei thei lowa aron la hlok du min enkol sak thei namdang investor lian te chu muilang chuan du thu sa mania achan chu achunga sports school a enkol tu rakha mizo no pang te thon ni dona wangin thil thataka niang chuti rual chuan chutiang mi chu kan mu nge ngem ti kha engma kan soi chiang thei lowa engpo ni se infrastructure thatak din ania tangkai taka man hi chu du thu sa mani sarkar sumero chu abei tham te kan thria kan department chana te chu wang chuan pon lam te nena tangkai zo ka man dan tur hi ngai tua zui me kania chief minister point phalna verbalin min peto nge ani who speaker chon hu chungchang a hian Mizoram State Sports Council in kut thak na kan nei lowa agreement kha aum lowani ti chuan verbalin soipian om to em kan threlawa ziakin sarkara thil ti engma om si lawa chu wang chuan ti thei dan tura hi soithia mahara oni china khanin PMJVK a khanin second installment andong to em te khachu anla dong lo ani chon huwa khan han kir le taila chon hu bi ka hianin pu speaker sarkar ne na thuthung engma om lo zia ka da engma om lo wa chu wang chuan na thok tu te an lo om to ani poin zia ka om si lo wa nan thok ani chuan speaker khongain point of clarification khalai kha ne punguna na kan soi ma khen kan soi lok luwa chon huan kalma khan kha sport infrastructure kan ten time mizo ton chuanin sport tana building te khatheng ang amun ma lo sakalo te chiam siam kha man lo na so khop me ma ko chum han zui dan tu ro man na mu mal khalo om me lo nei ti kha chiang khop maya kha alu tu ka enkol tu kan zong roi men mang ang ania maintain enkol chun sum ngai ve rang bok sia so ka sum dam tak kal don sia alu tu le hmang tong kai tu non sum zon lo chon boi thak boi thak em mai don ani chu mang chuanin khai ma son na wal khai lo tak mai lo kal ti kha alang reng maya chuanin chon hu chung chang kha he phe chu serious khop maya ngai tha ang o khatiang ani chuan chon hu khuwa khan minister kalta khan waile te atho tira chu sport department AE po phoning ti po in ka bia an tho tira poisa kha an petalawa waile huai tu te an manga ang khop maya an tho na kho lan man te khan an dil maya chu wang chuan kha sport department anga eng ma riat pui ani silo chuan awa mang an thak don ve an tho to na khan kan sport ministerin an tho to na te enin engtinemo ti sak dan kung min dap sak thengam le ti kha kan gobel te ang lukina pu speaker hetiang hi boi thla khop maya azia ka omlo sarkar da nanga thuthung in rem na om bok si lawa nan lo tho hianin engtinge kan kalpui zel don te hi tunin huna chuan ka soi thei ri lawa waile te ni chunan zom khop maya tu tenge thoka hi official a khiat na che kan nei lawa emponi se an lo tho to chu zom hle mai tu nai ro chuan he house a hian kan kalpui zui dan tur hi kala soi thei lawani emponi se min lo khathiam se chu sarkar kan yangin sarkar da nanga kal lo chuan thila buai thak thina assurance ka pe thei ri lawa Nongtlai West BL2 khan khongai min lo khathiam se kha ne ya zia lo la mai aso ka hre puin tel lo department hre puin lo wat na lian tak lo tho te kha om ti na kha ne kan maya han chui lang zon vo zon na thil po ni ma na emo in du sak na chu ni nge maya azia lo la maya kha achang tun minister om sadan chun za thlak thel za thlak ta ka nia pu ro ba da hena kan ro ek lem la ba a om lo nge mani an on focus lo ba pu je zon na le chan hi poi mo em mai boka hi angai nom boka lak lo poi no vak ngai lo in hi chu fi ngai lo wa chiang sa thil ania lo ngai thatiang mania khan football ground size kha soilan ania kan ram chunga hianin artificial turf pha ni si tuna hian size ani dan tur tling lo
engzat nge ti kha ka zok bel du na ka zok bel na pakhat na nia apan hi na chuan thing tlang kil khor thleng pa coach kan nei hi ahun veo toin ka ria uspi ka rem tinain soi zaw lok kan duwa kan pate hun la ya kha chuanin Mizoram mun sang sanga sport department noi coach kan nei te hian coaching pe in football ani mo volleyball ani mo engkong apo an kal kwal thina kha kha lok na sadak thingtang no pangteng kan tot kan chan pha thina abikin ke hi in khel mi kan football khel thin kan ya coaching hi mumal takhi kum som pasari kan ya mu kan ya in khelin kan an chuak ai zo la kalo pheya na thial khwa tangin helaya coach noya khel hote na kan in khel hawa kan ta na kan thil kha haw tak big em ani chu in piala ma india ti makan lut than da 19 india ti makan lut chawa chu ta chuan india ma football academy tha tata football academy te IFF football academy no pang zero ho ne khang kan in elenia helai thingtang no pang kum som pasari nuwa coaching mu mal dong le kulai kum sari kum riat an no pang coaching mu ho ne kan in el kha chu kan ta na thil har sa le haw tak em ania hemi ko a hian changtu minister po kan zo du chu sport department kan coach te hi thingtang kil khora te session hoina request an siama hetiang coaching petur te hianin athem tin tuna sport department a hianin coach kan nei te hi anin dai tok lo ten ka lo hria heng te hi dabel tumna te omem ti kha ka zo du nani ka zo bel nani e ka lo me ball ground size sung chang atling lo eng zan nge ti kha mani khan kan han sei thuak ka chiang vak lo khan atling lo ti lam hi atling le tling lo sei la ya hi thin har sa ve de mai o ma chu atling lo han ti don chuan football ground size a hianin pom thei aw ma chu chu metar somli panga som kwa ne chu chu zim hle ni pa kofil kan ti po kha tiat lo ani somli panga som kwa chu minimum ania mani khan ka sei to ta chuanin FIFA preferred size o ma chu chu zale panga somruk le pariat ania chu FIFA na adu dan ani amai ro chu international standard a pom thei chin ate ber kham ve chu chu metar somruk le pali ani ta ni ti chuan tuna hianin kanen thuaka tilaya kan nei a hianin State Sports Council lam chu kan ni chi lawa pu speaker smart city project lam hin ni mama henga hianin atling lo hin nei nuala eden thar hi meter som kwa somli le pangai nan lo siama a poisai crore riat point pariat ania a than hem le mai a poisa hi chuan hei hi ti zo theidan o mem tin UDNPA minister the pokan ron to a chite hi huna ka zuena meter za somnga le patni ania hei hi ati zo theidan to ngang lo ani awanga hi chuan chite lui thleng do na dungero hi chu zau theya hi po hi croriat point pakua ania asum hi thanem thin khop mai tui vamita hian meter som kwa somli le panga ania hei hi azim theyang bera siamania kan zukala ti chuan ti zo thedan omem kan tia ei zau theyang bera ti turin ei rotna te kan zu siama ei limen hi kan la en man lawa meter som kwa somli le panga bokania pu speaker a poisa za ti crore point pariat pakhat ania ka khiat sualo chuanin keifang artificial turf an pha khianin crore nga point pathum pariat bor velanin ka hria chuanin Mizoram standard size field artificial turf tho hi pha theiania meter zale panga somrukle pakwa nia chuan leng puyami khu meter zale panga somrukle pariat FIFA du ang thlap khania khu crore nga pha zo theini chutilaya atelu tu khawata na smart city hianin a chevela thil dangan beltel don poni mai theya amai ro chu sports poisa ni chelo ma se sports ata na siam ni si a ground tling lo hi chu a sports mangai na tang chuanin awiom ka tia football background chete kan nei ve wangin atong kam moi lo khet te po kan cheve dawa kan endik trum chuan ti bot phelin pengayam ni badminton court tling lo in siam ngayam ni ngatinga football ground ani ta ka wanga
เตลุตุกินเสียมนี่โอ้ปอยสาหิมูเล็ดเล็ดเฮียนี่ไม่ซีละวะที่เจ้าครามดานี่จงอังู national level competition ปอดเล็งเทละวะครอเรียดเวลเซนฮิจูอลุตุกเดวนี่ national level นะอันปมเทตูร์ตัลเฮียนอิเสียมเรมังมุติเตคะกันเอาลานี่อะทกตูเตเนนชัดตะกินกันสวย contractor เตปนจะออกมาไม่รอชูกันหันสวยกันหันสวยชวนินอันปมเทเดวติดยาที่ชวนอาเจ้าเทียงชวนกันเจ้าโดนอันนี้ลมันนี่ที่ชวนผู้สปีกเกอร์โอเล่ขมิจงจ้างไปข้ากันสวยเบ็ดแล้วก็งาไวเบลเชงอาinternational นะผมเทชินันผ่าเทนี่ชวนไวเบลเชียดไวเบลเสร็จเวลาผ่าทิ้งสีเหลาค่ะไวเบลเชนจัดเงี้ยบางตาหังวันเดียวไงตัวเต่าละไวเบลเชขัดที่ตามันเนี่ยป้าสมตัวสังสินด้วยมักตะด้วยไวเบลเชียตำรวจตัวนี้จุดมีไวเบลเชงอาอดีตขับผ่าไทยสีค่ะไวเบลเชียดพวกฮันไวเบลเชียดพวกฮันผ่าทิ้งจัดลงไหมเสียมทิ้งจัดลงไหมเบบอมันลงพังอันนี้จนลงพังนี่เสียserious วิวนี่เอรุ่นนั้นสัตว์เสียจุกติไม่เกี่ยมาจนอาจจะทักชาวmalไหมเอ็นโซลลงอ๋อก็สงสารข้าคนได้ก็อยากเลยว่าทิ้งกลางกิลโคราโคชิงเป็กจุงจางผู้เจเจลเป็กลัวโซนข้าสาวตุยปุยเบียลตัวรวมพันนัทราชวนเอปริลนี่ขัดจังเฮียนจันเทกันตุมาที่ชวนตุนาเฮียนินกัลปุยเมกันนี่บุกะจู่รวมพันนักันหันในชาวโดนั่นนี่จุดอาชวนโค้ชเที่อัตรังกายเทียงเบรมันกันดัวอันพัวบีกินมีติ้งกันในตัว Mizoram State Sports Council หน่วยมีเทเล Sports and Youth Services Department โค้ชเนี่ยเฮียนมีติ้งกันในยะอันสวยดานทักเพชวนอดีตเกมกับเรื่องละวะกับบุลามวยอันสวยนี่ไม่เทMinister เขาเองโค้ชบีกินอะไรเตียงมีติ้งให้กันละในไงละวันที่ยะ Sports กันลูชิลเฮียนตัวปะเมดัลดงเทตูรากันฟ้าเตกันนาวเตกันเชิดชัวง่ายจู่วางชวนในนังนี้เขาหินปุยโมกันที่ยะไอออฟฟิศชุดตูรินนี่ละวะฟิลด์วอร์กร์อามุนกัลตูรินนี่ตัวนั้นที่ไล่ฮิตใช้ให้ไอ้นัสโซกับมาลาคิกันตุ้มเตกันที่ยะที่ชวนอินฟุยทาร์นักกันเนี่ยนี่ชินะอารอนจงคันทิ้งกลางกิลโคราอันเห็นฮีกันดูมาดีลเทียนนี่ไม่รอชูโคชกันอินได้ละวะอาบีกินอันดีลทางปุยฮิฟุตบอลโคชอันนี้ดูขบไม่ทิ้งทางละมาเฮียนวอลเลย์บอลเดปอดีลานอมเวบกะเฮงเทียนอินได้ละวะไม่รอชูอันดีละชุดที่ไล่กันโคชเจมุนดังกัน engage นี่ละอันโอละนี่ชวนกันกัลตีร์เจลังชุดชวนหน้าปอนี่อันมานิบุลาปอกันสวยตัวไอโซลาออฟฟิศล้วนตูรินนี่ละว่า practical นัทกตูรินนี่ตีอินฟุยนัทปอกันนี่นี่ชุวางชวนทิ้งกลางเอาปังเตตันพัว coaching ชาอันโดนเทนตูรินมาลักกันตุมเจละนี่โค้ชดาเบลตุมน่าอมเอ็มที่ฮิตชูตูนาริชวน่าอมละวะสุการสุมเลปายดินหุ่นคลีร์จุงินกันลงไอตัวชุนจมังะตัวนายรอชวนกันละดาเบลเทรีแล้ววันนี้เอาเลยครับที่ส่งข้าเนี่ยเดี๋ยวเราลงตาจูตัวมันคงปุ่นไปสันเสียมเทรนันเดียตัวนั้นชวนนั้นก็สมองไปเสียมตัวพอที่เราแบบเทียบเท่านี้ค่ะหลังจากนั้นชวนนั้นเตียงเด็กหน่วยข้าเนี่ยส่วนหุ่นนกอันละพอโชว์โมเจล่าอันละโซก้าที่ผมพูดว่าโซก้ามันจะส่วนหุ่นนกเด็กที่โลและเฟลไฟเราเด็กเตะคนหลังช่วงเจล่าอาจจะทักส่งมาขบไม่ยากเดี๋ยวที่ไล่ก่อนชวนนั้นที่เงินสวยมามจนจะไปค่อยเราว่าจะสนดังอ่ะหุ่นดังอันเราละก็เอกแหละไม่เทียมากกว่าสุขาโซก้าเคยปุยน้ำเมียโดนหัวโถแต่ทีนไวเบลเชียงอดีตตะกับพาโซไม่เทียเสียมไม่เทียไวเบลเชียงไวเบลเชียงปวนตีเลยเทียเราแต่ไอ้ตัวจุดจะทุยขบไม้ซุ่มที่จะเราตำมันนี่ซุ่มกันในเรากันที่ตักนั้นซุ่มที่ตำรู้ตุกมันนั่นตัวมันเราบางไม่นี่มันนั่นตัวมันนี่ตรงกลุ่มขัดช่วงเป็นมากกันส่วนวิวกันแต่ละไม่เกี่ยวเสียเลยนะอย่างพอชนเสียขัดที่ส่งขัดตัวตามชนเสียวิดีโอต่างกันนี่เลยตัวง่ายแล้วให้วิดีโอขัดกันหนังตัวนะพูดว่านะบัจเจตส่วน general discussion เอาไว้นับนะก็ไงไปหมดส่วนแหละก็เป็นแบบส่วนปนก็ลากคอมปาตัวนะจอยปาลีนั่นเช่นก็เสียมาปาตัวนะก่อนหลังไอ้เราเอ็นโดนใหญ่คำสั่งส่วนดูดอกพ่อตัง